Play Pibaro, Ipidang Subhai Pi, Sakit Kami, Bakikubo, Baman Kasi. Ka Mausen Ram kabahab ha Mausen Rams imship bat ka light so kabahab ha nong luai serdarship ki bajngai tang kumba shi padamau kiladon ha ka jingyakun ha yeng li yeng sao palat chi spa snem tam menta nado usnem khat khandai spa khat sao namar upot usam kintup ya ka krempuri ka bajrong tam ha ka perthei kania ka kam kaladon ha ka yeng ka shari ka district council court bat kin up ya karai halor kani ka kin huon jong kinong tho kubor kala her sa ka te ka than ban yakendu ya kinong penyat snong bat kumju sa ka jaka kabadon ha krempuri Knang ban tip khamba ya ka jinglong jingman jong kani ka jingale markenti halor uput usam layo banyak kren bat urang ba snong kalait so uba komius dot tedong ubalakam baka krempuri la syam ningkong da uba manudro nakasnong light so hakisnem syajar praspa prapho bat hau benai jeliu arhajar khatsan ka ni ka krem kala pau perthei lingba ka jingshim khia jong ka snong light so ka bala persang ban thaulat nadu arhajar shipho ban pen pau nam ya ka ni ka krem bat nadu usnam arhajar khat khandai hadian balawan ban wat bania ya ka ni ka krem kasapau perthei bat yo ya ka record baka ni ka krem ka drong hadu arhajar sanspa saufu ar meter lakin no baki nong mausen ram klealam bakla na markani ka jaka ka dei bajukhot ka kli rang penyeng katba ka bakam ka mausen ram ka dei ka mauteng kham uloong badang shen kalami ka jingya kenrum kenram bat ubidio ulakot bat pentip baki nongkit kam shnong ka mausen ram kila yo ya ka hukum na ka kashari ka district council dei banyalam baklapan uloong baka mausen ram ka pan la ka jong ka hukum bat ka light so ru la ka jong ka ba im hadu menta ulakin tu ya ka district council baka dei ban shim khia namar baka shnong light so ka dei ka barit bat omla ban yakob bat kasnong mausen ram kabadei kasnong kabahe la kadei hakalyang kapisa ni kabor henry ki donlot ki jingshisha ulayathu bakumba long menta kat kum ka jingbatay unong ya sat an ka hukum ka yeng ka kashari kadei kabadang im bat kadang sateng ban up sa tangye karai bakhatdu na district council court hadu menta kinong mausen ram kila don jingmut ban wan pleno e ka krem henry nakadaw bakidon ka jingsngo hapdeng jongki ubidio lakot kinong kit kam ka light so ban pensngo thu badei ban burom ya ka an hakaway kalyang kinong kit kam ka snong mausen ram kila kentat ya ka jingkam ka light so ya ka te ka krempuri bat kila penpai nia bamakiru kidon kisaki satar bakatei ka jaka ka dei jong ka mausen ram kat kum ka record assistant rang ba snong ka mausen ram uba RH rapsang bat kinongkit kam snong habakren halor kani ka jingkam ka light so ulakam bakani ka mukodma kelas dang na du usnem khat khandai spa khat saw ha ka ba usardar nong luai ula persang ban kam traya ka jaka ka bahab shamausen ram uba RH rapsang ulakam baka Khasi Hills Autonomous District Council kalarai da ka bakhang persya ya ka snong light so bakan le kinu kikam ha ka te ka jaka ka mauting khap ka badon hakrem puri uloong baka dorbar snong mausen ram kalaya le banya jai bat kibu bej haka jingbishar jong kalyang kakashari bakan rai ulaya thu bahaka por baka yeng bishar kapenmi ya ka hukum ban khang kim jule yok jat sakatei ka jaka bat deitat hadu balarai ka yeng bishar bakini ki jaka ki hap hapo ka jingpet ka hima mausen ram bat lala ban le ki kam hakatei ka jaka ulaong banang ni syakmat ka snong kan hap banya selok ban perkhat baha bat le namar
kila ban shimti ya katei ke jaka kat kum ka hukum jong ka yeng ka shari ke district council. Ula kenno batang ban penget bakini ki jaka krempuri ki hap hapo kahima jongki kilat sa kila le ban kenton bon ki kam tang ban shio ibet tang ya ki mati jongki. Henry habayadei bat kani onom la ban pen scam bakadei ka jongki. Uloong baka jela Assam tang ban penget yo pat ba kalayale ban wanra daki kampen roy haki jaka kaput bat ka jela Meghalaya. Henry ka sorkar Meghalaya kam ailat nama ladale yakum kini ki kam kamut ban pinsisha ba uput usam ka dejong ka Assam. Ulakam bakat kum ka hukum kay kakashari hausnam arhajar lakadaw banadu ka wa so rang penyeng hadu wa ngi mi kadai jong kahima mausnram bat kakur panwanja kadon jaka bamarsinda bat ka mauting kap bat kidon kimap bat kikot kisla babyang nadu hendai hentai bat kitip syai baka krempuri badon menta kadai hamauting kap. Uloong bakani ka jingya ka jia kalami ha kasnem khat khandai spa khat saw habala ujor persya da usirdar ka nongluwai persya ya ki hima mausinram da ka bakenno bakinong song snong ka mausinram kila rep lariang ha ki jaka ki bakentup ka wa sawa madon so mauting kap bat kaslan bat kilakam bakini ki jaka ki hap hapo karat so Ki Deputy Commissioner ka East Khasi Hills bat Jente Hill hakatay ka por kila pelong ya ka jingjurip hakatay ka jaka bat lasyam baki jaka wa so'way madan so'um mauting kap bat kaslan kidon hapo ka mausinram ilaka bat kamday hapo ka ilaka nongluway light so'um. Balap tha yaw sordar ka nongluway bamday bantuklar bat kitay ki jaka Henry ki patba ka light so'um kila ban pendon kam tang ya ka south minop. Ulakam banadu usnem khat khandai spa khat saw hadu arhajar arpuway ka yeng bishar karai bakini ki jaka ki hap hapo kahima mausinram. Uloong bahaka ordar keladon baki nong light soom ki kam hakamap Henry ondala bishar ka kashari kasyam bakamap kamlong ka basay bat ka bambiang bat ka basyutaw bat halor kani ka nongrim ka kashari kasyam rai ban penksan. Te banengkong kania ka krem dei lalap dai tai manodro. Hai kisnem giba khat praspa propo terter. Te ai tikipor tai manodro iwan tho parknap mo. Parknap ban snayem. Te hai kini jaka ai tikipor kadang long lau ba lau san. Te ki satbun ki sit mo tikiwan tho parknap ti salap hangtakan. Te andai seliang iwan tho akan ne lan jane seliang de hai tikipor kadang mi umjet nang ne ha. Te yo sngau ya kata jing sawai bajau dan dai lawat ya kata jaka isiam ya kena krem kan dai la rung hapo tu mo la di ya kata krem ya kata te hadian nang ta menmiet pat kat bai dang tia isa yo sngau ya sur jing krem jong kata sur krem mo kota puri boong ba mede tu brio bakko basuan ya di ya na kane jaka tama dan adu kata por hi sayo puri te habai dei pat ka ban explore ya kane ka krem kat hadu banda pau perthei dei hau jun arja khatsan nga hai tu ki por nadu arja spau por men bangadang pule sesulong te ngalawat jing tip kumno ban pen pau nam ya kane jaka namar kane ka bri mo kane nadu nang ni stai nyarep mangi te kadi ka bri jongi te baro kinok snong kirap sene te nadu arja spau hi bangi yo i ya kane long bangi ku an pen pau nam ya kane krem dei nga thau kilat kilti kumno ban ya kendu iki brio mo ki ban la ban pen pau nam ya kane onda hau arja spau ngai kendu iwe na iba ban majau bat iba sai phanai phanrang ki ajimut yang ki ong bakal kampai pi ban lek approach ya iba brand iba di secretary atau por jongka Meghalaya Adventurers Association te hadu arja khatsan ju nai jun onda ngalawat jing tip dei ngasiam iba brand lang baka website ju i ba don nomor phone ju i hakata ka website jongka MA te ngasa kontak i ipawan hapo mission compound te hau arja khatsan nga ya keren ya kendu bat i te la ong to lada kalong ka basisha te nginwan te hadin kata hau arja khandriu jong benai fep mo
arja kan riu jong benai fem ti kini ki lawan kan chane kiwan ki la phon yang tang ba nga le kit sensar mo ha kini ki benai kit sensar ki klemyo ti kiwan la kawan chane hadin nang to hau arjar khat nyau ki lawan survey kan ne sisien mo arja kan riu ta arja kan nyau jong benai fem hi ki lawan biang kan ki lawan biang hau arja kan nyau jong benai fem ti kiwan ban survey kan ne ka krem mo te hau arja khat praru hau nai fep hi kalawan ke jingwan ke ba saw ke jongki ke ba lai ke jongki deh banwan research yang gini krem te hau ne arja khat pra kadang kidang siam dang khat ar hajar aspa khat riu kilometer te de hadu pratrik fep arja khat khandai tikini ki sa pendep ya ne krem hadu bakan da pau perthai sindan ban yo ya ka world record kot hadu arsan hajar sapu armitar arsan hajar sapu armitar dia kene ka krem nadu ketiga kapor himo bagi penbena ya kene ka jing jerong tam kene krem ha perthai de hangta hi ba la pau perthai la thok khobor tikini ki nomor serampat ki sedang ke ma kila sedang banwan tuklar banwan kliem ya kene jaka ajing sya nadu mensua nadu kita gisnam kini kita bar khoi kitip ba kene jaka la rep la riang di nolai sum bat kidon ru ki nakiwe ki hima kum ka hima malai ka wit khoi ngi ki tip hai kini jing ja ne te ngi ya im suk im san bat be kum to tan na la pau perthai kene kram kami kene jing kini vi kami kene jing kini suwa ba kata jing kini ru kan mi te ngi la ya don mo kata kajing ya plan jongi banyin ya plien no ikna krem te how to snam arja khatra hapor bai la job iba sampliang ngala len en baj i ba ong ban play ka krem te de na du nang te hi kapor kalami sendan no kata ka jing yuma ba i wei na teng kita ba rudi ong ba la kum no kati ka krem te hap ap siwa to ya kata mat ap siwa compare tang ba ngapan ngalet da ka jing long sidur ban en baj namar ba ka de ha ka jaka la jong ka bri la jong to mo ha ka jing long snau trai ya la ka jong kanong kanti te nga kwa man pen pau perthai kini ki badan ha pok ne ka snong ka thau te ha ka to por ngam pat sim kum urang ba snong te dang long iba bar te nadu kata ka por hi kini kimi jing kerum keram hi ka jing yakni te hadian nang to bangi yasi sanbot hang te kati sanbot ru nadu arhajar khat san khat ru terter mo ngila sedang si kati sanbot te kini kinom serampan ki kwa ban wan weng no itu sanbot kinong yalam snong jong musram hati por dang long ba snong iba mun ki ong ba de ban weng no ya tu sanbot ba si da ka snong ten rei na ka liang jong ka snong pat marsen tip ya kata ka jing kwa jong ki ban weng jubor ya ka sanbot te ki len no sha ka bor ka an nak ta ki apply injunction ki layo injunction te ki klemla shu ban le te nadu kata ka por himo kala ya bed te hakini ki sngi pat kami biang ka jing kerum keram ma ka ba kini ki pendon kam bakla ki mislead ya ka kot ajing sya kani ka jaka ka bangi don ngi khot ka kli ram penyang ka kli ram penyang ma ka ba ki kam ma ki gede ka mau teng khap te jing sya ngi nang ne bat ka mau teng khap ngi la ker da ka ta riat ba ma ku ma pi ka la ker da ka riat ba riat san te ajing sya ka mau teng khap ka di na du nang tai sa tai sepang saneng ma te nang to sa ne ka de ka ram penyang ya kan ngi khot ka kli ram penyang kene ka ksat ka betul katut nak jat snong jongi te nadu kata han hai kita gi sngi mo hai kini gi sngi bala dem te ngila don ka jing ya kerum keram buat video ru la khot yangi hang te ba kini ki ayu masram ki la yo kata injunction ajing sia nyem khang ya kata jing yo injunction jong ki ya ki put jong la jong to ma tang ba kim dei pat ban mislead ya ka kut ba kane ka ikram puri ka don hamau teng khap rei kane ka don hapo kli ram penyang ka bahap hapo ka nong luai leadership mo te ha ka perwana sispa khatwis pa san te la batai sha itu sahab pentli mo ong ba ka pur jong kila sum ka de nadu ram penyang wa ngau terter mo te hang tu la batai sha te na kata ka daw ba ki pendon kam da ka order jongi ha jaka ka jongki te tang kumta hi di haduk mentah Apa ide bat kata nak liang jongi ngila approach siapa ka dus council
nadu neutrik benai basan arja ka kendai nyela libo jing tho sia dus council ba lakum no kade banwan penbej no daka spot inquiry nang ta banyin daya syai bania thung yo mau puat mau sam jong ka snong bat ka hima jongi bat ki mau senram ma khnang bagini ki pateng long dien man dien kinom ja syu kum kini ki ajing sia ba kat ba ka jela jongi kadang ya ki na ki we ki jai ben riu nrai ka snong jongi pat ka hab ya ki bat kini ki jai ben riu jong la jong ma ni pat na ka snong ya ki bat ki mau senram namar ba ki kini ka hok jongi kat ba ka jai ben riu jongi ka ya ki bat ki we ki he pat ma ban yo ka hok jong ka jai ben riu te ka ba susi ka long hang ta kan hakum kini ki por ka ba ka jela kadang khot ban ya teli ni pat tang hatan la jong nyimla ban ya teli nyimla ban yo ya ka ne ka jing yesu jing mot te wat ya ka hok ka jong ni kinong snong ini snong ilong tangkum idol nong la ban ong ma te hap deng tai dol nong te bun tang ka ksiar te ki ba bun ki kwa ban ya tare ban ya ayu ma ban ya kwan man toy te nga pen rem bat nga ong ba la kum no ka dis council ka di ban sim kya ka ne ba kani kamla su ban yin chu ngam la ne ba yin chu yat sane satai namar ba ka snong jongi le se ka snong ka barit te nyemla ban challenge bat ki ban ong ban ya le da ka pisa da ka bor ide namar ba ka snong ka ba he ka snong ka berspa hanre ngi don lut ki jing sisa bar khon bat kita ki jing sisa ki bang ngila don ru ngila le ya ka badi ban le ka bas ngo ka long ba kumno pan ya ka ju ka jaka kiteru ki kwa ban ple ngiru ni ya pendon kam te kumba kalong menta de ni la yo shwa mangi injunction te habakane ka injunction jongi ki ong bakal ayam handrei kadang im mo kat kum kijing batai plidar nga tengam de ubreu ruan plidari ong bakadang im te kadang sa pending ban up ya ka last final order kadon shanot mo kan penyang kadon shani te kat ba kan ni ka krempuri de kadon hang ni hamar hang dia jan wa kloi mo kadon hang ni wa kloi te asin sha hang ni mo tong kham kala de sabar nakap map jongi mo te kajing sisa kalong ba kini kira ya kani ka kli war penyang kira ha mo tong kham te hang ni la kier da karyat mo te kumno kin ra ya kana krem sapi ke te kata ka de kajing misplace jongki ya ka jaka pi ban mislead ya ka kut te kumbala kedeu ba kata kalum selan ma gi ong ba kalum selan hangne ka selan ga don sha south of the protected forest ma the Mawson Ram Reserve Forest sha south ma kani pe kani ka south la tho south nto te kini ba ki penwan ya kani ka selan hangne halum lai suum kumba ki kedeu ha kani ka kot jungki ma halum lai suum la ne lum sim re ha jing sha kani ka klemdon kani ka selan ka klemdon hangne ka don sha south na reserve forest kane kal ti malong pna ma pat tu malong pna nadu nang ne ki kapat tu malong pna kalong to te kata ka de ka jing ya kni nadu ki porm shua ajing sha ni klem kni ya gini ki jaka ki de kumbangi long kumta hi ngi ya tre yakta ndre ka jing kwa arha jongki bat ka jing kwa jubor jongki along ba ki pendon kam bakla no wat ya ka kot press media manas ko ba kadika way digi platform ko pian bangiru ni thu gi nongrim ba ko ka to ba song muslim ka yen mo di kani kam de shu ka kam ka ba thamai ha kani ka tem ka jongi mentan ande kani ka kam ko bala slam nani ka bala rim ba ju ipi kani ka kam bagi ka kes kani ka jongi ka lat su kelas dang ru ki snap hat kan dai spak hat sa lagi di snap kan dai pakat sa na kalian jong ni usoda jong nong luai lembaga nong lai so ti gila persang ban kam trai gitu jaga mo gila persang ban kam trai gitu jaga hantu ti kaladon ka code case nadu gitu por hakna pakat sa padahal ni don kiri bod bubun lah di belum ban nadu ti snam ka kena pakat sa lashim rai tu por da ketika kasih dia atau was council atau ke poru ba ya kini ka kam lakang persya ya gini ya kasnong lai so bahkan le kinu ki kam la kinu ki activity sah ka tai ka jaka hak ti jaka tu diga mau tang khap mo ka badan itu ka kampuri pengi tiap mentah ti kendiap si tu ipi namar nilai i bah gini ki ski kendiap tayo
syabangan poin segini lesip sampai lagi kot kislaru hang ni naman ngimnya keren bangin cia kam try da kaktian kam dai kunta but ya kani kecing long try jong ni ya kani kamu suram ya kani kakrem puri yang di rekat berkit jaga ke bodai kau mau tekap hadu orang penyeng di bawah kadai nak ikut Islam pada kecing bisar berkecing rai jong ikut ki bapier ki bisar bapier nadu kita kibor pemisah kata nadu Islam hak kena sepakat sampai di nilap judan kan dikecing elang kan jadi kecing kendul lang mo hakabadai ban pai nak kabanta kan ikalon oda kemudian tak kalon oda senang benumi kan untuk kendrum kendram lande kumbalong kibor ndai ono bagi nyelek thma dekat mo dawa nyusum bikin kita ibarat di hak kecing lum jong nanti na police station kumu officer in charge hantu ulalum teng yang tu ban penis tu ini tinggi om ba anak kalian jongi ka da dobo semua Islam wat bangin pensyit ya upai ba banle kum ni kum tai rum judan bangin pensngau hapo dorba rum him juk hap pensngau namar balai ni suthu ke ik au kom ka baraban ni kan don ka kelas habre ni nong song ka Muslim ban kalai so yaki bukum kita ni kia ban ni lele stong da dobo stong kum nu begini ya jai be jadi ka kam ban ni kau ka kentien ka begini oh na kalian ka dobo stong kau ini kesuai yang bahkan ini kekam apa kalau don haka kod, ai kekod kan rai, kat bakarai. Dari kaji nama kemuni barang gimla apa dia lihat gunung nuru, nama kan long kat contempt of kod dari gilai bakla. Ti ai kaji bisa kan rai, dari kaji bisa kan rai, bahkan ini kejaga kita pergi bagi yakam kumta, kadai kejong mulai seum minum bentuan kendian ru, min buram ya kata, handai ladak ini kejaga, kihap apa jongga. Dor basno musnam, hapokai hima musnam, ngirum nila kloy, bangin om bangin pediang sispak nak sispak, ya kata. Tinggi show up, kami lenti beja karai juga kun, kei kebakan rai. Te habangin beji gerikon, kumta nadu kisnam khat kena sepakat sah. Padhadu mentah, dang kandiat tayo, habaga kun kepenmi ya ko order. Kata ko order kalau in Februari, kebedai berkat dor basno musnam, bangini kejaga hihap apa juga dor basno musnam. Ya kata kita jo api bun sin. Hakapor bagini gila som kiyo ikan ke injunction order. Kiyo ikan ke injunction order ba kam kata kapor nomor ka kran ka kod ya kata ke injunction order. Na in Februari of like som ka kam ini bangin lagi satu kejaga. Tinggi rungi borong na kata. Bangin ju lagi banyu kejat ni kumin tairo. Ti tat hadu ba ka kod kan dalam penmi ya kata order bro. Bakal dismiss ya ni ka case. Bat pagkalaray in favor na kamunta ka Robert Song Musna ya kecing long try jungi bat mengila panle ki activities santu ya katangile bat kendiat ke basau tenak ang taru kalong ba ni hadir bagani ko order ngila yoru ngim simle da kabor ngila tho da ka city sha ka Robert Song lai sum bakat kum kini ko order ka bagila yo di kerpat pi semua pelat no tu berjaga pelat no, fakir no, itu kejaga. Bat pengirungin simti, panggil thor dekat aku orang kata, di sini ni dan panggil, panggil thor orang kata. Ya kata ru ngila IOP siapa Musram Police Station, show video, bat saya DC, jangka discuss bila ada bahaya kata kopi ru yang kata. Tapi rai kei kebangiu ni sosi penomba, hadu kini gisni, kim simburam wat ya kata rai juga guru. Bat kita kam bat badang le try serta di kei kebangin le nang ni semat ka syong hangi bangin perkat mentah da ka bangin apa ni selok ha markat kum ke kododa de kala aban no bangin hapan sindi kate ke jaga ade ngilale ya ka badan kam ngila pha da ka siti kum ka ko bat nangta di don susu ki siti ke ba na kale ka doros tong le so umru ka ong yang ni kwa ni kerana sok ne bade penbet ya kini kita ngiru ngila ban pha da ka siti pengilong kibal kalau banyak keren banyak penbaik kita tambah kiri bersengit no ya ki aktivitas kejopi ketika jaga pi kalau kum ni ngatrai lada pi lecture tu kejaga pi new isibun ki aktivitas bagi kile yang teh habo jong kani ki injunction order ke pemerintah sistem palat sistem lalong arsnem kani ki injunction order kala trekam di kilapan sukenton dan di bandek sibun ki aktivitas tangpan justified dan di ban penget bagi ni kejaga kahap ti bat ban syui bitang ti mati ki jongki kata kamu lo enggak bebian ban ong ba kin le maki ki aktivitas ban da ka ban batang ki mati jongki ki dan ti
Tu babun bawan na bahar profet ti unyu ya kata. Di hakabai dei berkata ngangas ngau pa kita ki aktivitas bagi kile kinum lah panong pan sekian ba kaya ke joki. Pi ngi chat pulih mah habang refer ya ko kili ki chat case habang ipai kum ka jingjia mekhle asam mo katno ka jinglong concern jongi ko ki chat pendriu khasi jo ka jela mekhle balai wa asam da ka bukwa pan justified ya kata un yele pan wan ra ki development hak ti ki dispute dan ki jaga ki bahapa po pu sam jo ka mekhle ka sorgan mekhle ro kam island ba phin le kum ta nama da ka ba phiwan le ki ta ki development work lan ki ki activity sa po pu sam kata ka mun pan pachisha ba jo ka asam tenak ta ka daw mi ru ngim kwa bat pengiyu i hang tu ba plan plan ki ni ki activities bagi kile bagi sna hang tu kilom te ai pe ngani tu i bi hang ni mo ai jo sai su i bi ni kani ka mo teng khap mo kani ka ku roda ka de na du arzar pe ki tien ki ong kum lo hang ni how arzar nadu ka junction jong ka wa so hadu rang penyeng up to Ummi River east side is Maus Ram Ship katu ka wa so la pilai ba pilai mena ni khot wa so mi katu harum jingking mo katu wa katu ka jingking ka shoban boy ha chakam puri katu ka jingking do bilang katu itu yo ka wa so da wa so kawan ka mau teng khap kawan saga rang penyeng te satu sharum kadi ka wa Ummi kawa ungi baru koi ketu ka side tu kidi kidong senteng kiba rep kiba yang tu bat kitu kidi kiba hapa ko ka hima musna tihang te karu kelak ada usah lemba kidi ki order house nam arjar baru house nam arjar aru bagi ni kicaka ki hapa apa ka hima musna apa pa jurisdiction joga dor basno musna pi tenak tak tahu ngiru him bangi sukam dekat tin de kidong sibun ki jing sisa hakabe de bakane dengan pen isu ini markini ki kam bil point nadu kistem khat saw lai pusau dar kunta ki wat hakim map kini kita berfait ni tip bitang tamo teng khap dep ka asum kawan mo teng khap bat karang pen yeng bat karang pen dengan tip bilong no kini ki lai ki jer no ki wara ki kerteng rekat ki kot islam berfait ngim judan ki kita ki bai pat ki kerteng mereka tu kecaka kani mo teng khap pada kata ngilan pencisha kini nidon hang niru sekretari pada nagakur Panwanja. Kani kakur Panwanja kadon kecaka kajongki ke pamar senda batka mau tengkau. Bat kidon ki map bat ki kot kislak babian nadu entai kadi kajong Panwanja. Bat kini ruki tip syai. Bahkan eka krempuri ke bakadon ke bagi tip mentang kadi apa mau tengkau. Dai ti hang ni pengen ngan cupule kendiat ada fit bang tindup syai ya kadi boleh betah mo. That a dispute arose way back in the year 1914, whereby a complaint was filed by the Sardar of Namluai on 30th December 1914 against Mausun Ram steamship, alleging that the villagers of Mausun Ram were cultivating called Wasawan, Madan Soho, Mountain Kap, and Kashlan, Mountain Kap and Kashlan, and claim that the said area is within right like so. By order dated 25th May 1960, the then Deputy Commissioner Khasi and Jain Tahils Shri A.W. Dentit conducted a spot inquiry and also the evidence on record. It was found that the land called Wasaway Madansohum, Mountain Kap, and Kashlan is within Mausunran Ilaka. And it is not within the Ilaka of Namluai like so. The Sirdar of Namluai was further directed not to interfere with the oppressed land, with the opposite land. And then dispute arose between the Sardar of Namluai and the scheme of Mausunran to the area near Laisko.
But then Deputy Commissioner Khasi and Gentiles filed order dated 31st December 1933 passed in political case number 9 of 1932 clearly indicate that the people of Laitsum village must cultivate south of Umino. Kani ke Umino kadon jengai bak nagatuka sai nakatakabutu khap dari pagdar ke Grand Puri. The order had also discussed the boundaries of Laitsum village and Mausna village and has clearly stated that the forest area is not within the boundaries of Laitsum. Tikani piso tu, la dimension hantu ia kamau tukam, katu kawasum hadu orang peniang. Bagi ni ijaka kiham hapo kahima mau sendra. Hadu kawahudi, la dipindai nangis popalat kebentar kawasyakal yang kamuan apor bahyan. Kamu katu kedai dai satu pakari ke pangwa umi. Dia tu la clearly ikut bakal rai bagi ni ijaka kiham katu kasum sendra. Dengan cerita ipi katu kejakan kawasyapang mimi sepang kamuan cadu sewa umi kedai bagi nomor sudah nado kini kisnong senteng sansno kenba kemensa dom skam jempian mau kepan kira-kira itu dari bawah pemerintah di lagi kuat dalam pelan pejot kami kibun kami kemungal ongibi nado 1914 1933 1934 nantang 2002 hadu muta arjakat hanata arjakat pra mentah seusnem arjar huairu kakuat kapas in favor of Dowas Nomosna. Hang ni hagani ka order ke dontut kita berapa. Bau ni ulai suum klaim bau uran ke tekama. Hanrain dalam bisyar kaku kasyam bagani kamab kamlong ka basyar. Ka bombiang hang no. Bat dei halur kata kan bakat kodro ka simrai pengsan hak beli ke tekama ka biki klaim. Laban manipulir mah ya kau beli kamar bro, kamu nong. Dan mereka yang bisa kalau tadi kamar kalau pasyu